srebro, ovo je prvo europsko srebro nakon 4 godine, nakon europskog prvenstva u Poljskoj. Znam da tako sad ne izgleda, ali treba prije svega čestitati. Kaže se srebro zlatnog sjaja. Znam da ste sada potišteni. Kakvi su vaši prvi dojmovi? Hrvatska je druga rukometna reprezentacija u Europi. Evo, ne znam, na početku što reći, jednostavno samo ono da smo ostavili srce na terenu, stvarno da smo dali sve od sebe. Cijeli ovaj turnir, da smo bili prava klapa, prava ekipa, bože moj, ovo je sastavni dio sporta, izgubili smo. Idemo dalje, bit će sada teško, imamo kvalifikacije sad za olimpijadu, mislili smo to izbjeći, nekako smo vidjeli to zlato, ali ne znam, možda nas je ova utakmica sa Norvežanima dosta i koštala i emocija i snage i jesmo tužni, jesmo razočarani, ali opet sigurno nakon nekog vremena kad prospavamo malo, sigurno da možemo biti svi ponosni, preponosni na ove navijače, na ove ljude koji su nas pratili, bodrili ispred malih ekrana tu u dvoranama. Ja ono što znam stvarno da smo, koliko nas ima tu, da smo ostavili sve od sebe, griješili jesmo, bilo je dobrih momenta. Jako malo je nedostajalo. Ali jako malo je nedostajalo, da, ali to je sport i ne možeš protiv toga niko. Znam da naravno sa ljudske strane treba i proslaviti i profeštati ako treba, sa sportske znam da ste sada tužni. Marin Šego ovdje plače u suzama. Pa svi su plakali, evo u koga je ostalo još malo emocija od ovoga turnira, stvarno je bilo jako teško, ne samo na fizičkom planu, nego i na psihičkom i na emocije su potrošene, tako da ne znam, idemo sada u slačionicu, idem se vidjeti s dečkima, sigurno da je ovo veliki rezultat za Hrvatsku, ali ja znam da su ovo zlatni dečki, ja znam da su ovo sve pobjednici. Ne znam što dalje reći, očekivali smo nešto više, ali Bože moj, trebamo zadovoljiti sad s ovim i unaprijed gledati za druge turnire. Znamo da Mostar priprema doček bez obzira na sjaj medalje. Pa to ne znam sad šta će se desiti, evo nakon ove izgubljene utakmice, ali što god treba, tu smo, bilo bi lijepo da se vidimo, da svi zajedno proslavimo na neki način, ipak stvarno ovo je za našu malu državu za koju smo se borili, dali smo sve od sebe, ipak veliki rezultat i ništa, idemo dalje i svojim domom. I za kraj samo da pitam, evo izbornik Červar je sada najavio oproštaj od prvenstava, od reprezentacije. Nakon ovoga prvenstva? Stvarno ne mogu o tome ništa reći, mogu samo da svaka mu čast za cijelu njegovu karijeru, kad god se ono prosi, da li sad, da li poslije olimpijade, Hrvatska će izgubiti jednog velikog čovjeka, rukometnog fanatika i Lino je takav kakav, ili ga voliš ili ga ne voliš, ali sigurno da nam je puno pomogao i daleko najtrofejniji trener naš. Hvala puno i čestitke još jednom. Hvala. Eto, toliko od nas ovdje za sada iz Stokholma, javit ćemo se i dalje sa reakcijama igrača. Hvala ti.